Jolonya riwruok jolonya mag goro mag udi kata Architectural Association of Kenya bade ma Mombasa osiro lwedo kang' ma bende ne okawo gi bad migawo mochung'ne gero apeyni mar dwaro chako kongo apaya ma Links Road mantiere Nyali e gwenge mag Mombasa. Riwruogno kata kamano wacho ni okang' ma kamano onego bed ni kawo mapiyo, to chutho ni mar apaya no osekawo kinde malach kapok olose. Joja oko nigi ler mathoth kauki kaunti ma Mombasa. Napenda kuwapa kongole kura kwa kuchukua jitihada na serikali kutenga pesa ya kurekebisha hii barabara, lakini cha msingi ni kwamba lazima kaunti ya Mombasa iwajibike, hasa ikifika ile tunaita kuimplement development plans, janga kama hili lisifanyike. Mano Duncan Odhiambo manja komri riwruok jolony mag goro plans mag udi kasiro piny owacho kuom keto thenge omenda mar kongo apaya ma Links Road, to kata kamano dwaro ni jogo mane oyudo masiche kotenore kod rach mar apaya no mondo mi bende ochul. Naomba pia kura imtafute yule mama muhindi mwenye aliumia jicho iweze kumpa compensation. Lakini cha msingi pia ni kwamba muda wa miezi 6 ni nyingi sana. Nchi zingine janga ndogo kama hili sehemu la less than 30 meters nafaa kufanya within hours. Kaneloso Mombasa, Duncan koni en geno mar geni apaya no ibiro losi rang'iny mamalo mar tieko midhieche mikoni oserocho chenro mag wuoth kod ohala e alwora no to chutho e kinde makoth chwe. Ongeza angalau pia kushare ile inaitwa methodology, tujue wanatumia mbinu gani kudrain hiyo sehemu. Labda wanatumia ile mbinu walikuwa wanasema kupitisha maji ende mpaka bahari. Unajua Links Road is lower than the sea level, hiyo ndio kitu wajui. Lakini pia ningependa kura iandike wale wanaita interns, at least wajifunze kutokea na janga kama hizo, angalau tunaweza kuwa na ile inaitwa skills ama technology transfer. Jatelo no ne komachielo kwayo josiasa mondo mi owe rwako siasa nyaka wi chenro mag apaya makonyo jopiny, kolero ni ywaruok mosebedo kadhi nyime e kind jotelo ewi apaya no ema chal ni omiyo kawo thuolo malach kapok ochak lose. Sisi kama engineers, mambo yetu ni ya kusaidia jamii, tuegemee upande wote wa kisiasa. Tunajua kwamba sisi wote including tulitoa msimamo wetu kuhusu barabara, hatukuwa tunaegemea upande wote wa siasa, lakini kidogo naona county government ya Mombasa haifai hata kuongea, kwa sababu mara ya kwanza walijitolea hilo mzigo. Kama sasa watachukua ile credit ni sawa, kwa sababu wao ni wanasiasa, hatuwezi ingilia hilo vita, lakini ni vizuri pia next time janga kama hili likitokea watokee tu waombe msamaha. Kaluwore gi bad migawo mochung'ne loso apaya kura, apaya no ichan chak kongi tarik 1 dwe mar aboro kendo biro dhi nyime e thuolo mar dweche 6. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Jatend piny Migosi